pinakabagong Gen Z comedy gag variety show na Flex. Bagong aantabayanan sa GTV2 yung Domingo. Uyan Report. Makijamming na ang Cineflex ang sa inyong best squad sa pinakabagong Gen Z comedy gag variety show na Flex na mapaugmas sa indong Sunday evening. Mga kaibanan ang Flex squad na sinda Mavi Legaspi, Lexi Gonzalez, Joaquin Dumagoso asin Althea Ablan. #exciting talaga hulita ibibida kan kapuso artist an sa indang man iba-ibang talento. Papakita namin yung mga talent namin in singing, dancing, syempre pati acting nandyan pa rin. And this Flex is a comedy gag variety show. So papatawanin talaga namin kayo and syempre mga fun activities. Well, here mas makikilala nyo yung totoong kami. And mas makikita nyo how we are backstage kasi the way we are on stage, that's what we are backstage. Ganun kami kakulit. Mapapanuumaning fun and exciting games ang hatod sa mga kapuso fans na gustong maging parte kan Flexers. It's gonna be really fun. It's gonna be a variety show. There's gonna be comedy skits, mga fun hosting gigs, and of course, who knows, you'll also be seeing some TikTok battles with celebrity stars. So, abangan. Antabayanan mga kapuso, makiugma asin makijamming na sa Flex tuyong Domingo 8:30 ng Banggi sa GTV. Dahil kahit anong trip mo, i-flex mo. Ini si Catherine Henry, Balitang Bicolandia.